Khona manjalo isigodi iSouth Africa. Siseduze kweTheku la umholi imeya yeTheku. La seThekwini ke la. Into eyenzeka la uyabona la irenki le. Le renki le kunemoto zasemlazi la. Kunemoto zaseNkandla la. Kunemoto zaseNquthu. Inquthu la. Oh kunenquthu la ngaphakathi. Yabona nje cishe kube umhlaba uhlangene la. Nefolweni zigcwele nje la. Kodwa ke asikho ke emotweni nakho la sikhona. Sithi la alini izulu bakithi bekuyimkhemezelo nje. Lemkhemezelo ngeke idale lamanzi la uyabona. Nje ubona nje kundi futhi hayi ukuthi into yamanje. Kudala kwaba nje. Cabanga ke uthi njengoba sikhuluma ukuthi kuseThekwini la. La onje khona okunuka khona kanje. Awubheke nje udadewethu uyadayisa ukudla, ufuna lokudla kudlule la. Sithi ibhizinisi ifuneka iqhubeke, izoqhubeka kanjani ibhizinisi la kunjena khona. Uyanuka la, kubolile la, kuyagulwa la. Kodwa ama department akhona angithi. Asambeni nje uyibukele singalokhu sichazela kakhulu ngoba lento uzobuyibonela. KuseThekwini la. Kubuye kube ngani uma kuney'mpethu noma kunani angazi kodwa ke siyahamba yiTheku leli siseThekwini la uphinde angithi makungangcolile uzofica Greece hamba Greece nansi into ozoyifica la eThekwini iTheku leli our beautiful city iTheku lethu elihle ma uyibuza ukuthi lo doti lo awuqoqwa nje kulinda u12 unyuye yini balinde ukuthi ikhalamathini angithi abona irenki ngala bese kuloluhla ngothi ileli ibhilidi leli elikhiqiza ukungcola leli ibhilidi leli elilona ewinza kayike uphuma kwentombi emgonqweni yilo leli ibhilidi awazi noma kuse hey futhi kubeke ivideo iyakwazi ukubamba iphunga ngabe uyayizwa into engidonsa la ngithi nami ngibuye ngakhohlwa isifonyo sami nanti iTheku nayi beautiful city iTheku lethu leli kunje la eThekwini isimo esikusona yiso lesi mhlawumbe osiphume sithi isona simo lesi sikhona la eThekwini yabona ke la le ndawo le iyakutshela ukuthi kungenzeka kube nje ngoba lana kunje kusho ukuthi bayacleana la ngalena ke yini ebambe ukuthi ngale kube nje oni cleana nini lana hayibo kanti ni cleana nina hayi ukuthi umasipala obecleana la awu kahle mafuthu ngithi mina umasipala buka ke angithi lento ufuna siqala ipage elisha singene umasipala clean yonke lento bese sikhuluma nabantu abasebenzela kule ndawo sikhulume nezakhamizi zala ukuthi bafowethu le ndawo siyigcine hayibo ihlanzekile kanje kanti kwenzekalani la futhi kanti wenzeka nakhe eThekwini amanzi yabona nje lolu chazana lwamanzi hayi ngoba kunizwi singalo sitamkoko hey hayibo ngiyabuya hey wena khuza ngiyabuya nkabi yami nakhe kuseThekwini sanibona ile aphuma la manzi siyaphila ngwenya kunjani mfowethu nakho nje awazi ukuthi lento ayivalwa kulinda u12 unyuye yini
lamanzi aze ofika ezansi lapha uyaxhaxhaza yonke lento abantu bagibela la sefuna manje bejumpa amanzi ngisho uzodla kanjani ku-19 nje awuba ngithi masipala wakithi madoda kanti wakwenze njani bafowethu uzobona kahle hawu bafowethu nabona makuvota kuphela oh ya hayi wonka Nkabi yami hayi sikhona Nkabi siyakuveza lapha manje ke sesongena ke singene la ipassage songene passage ke manje singene leli bhilidi obulibona ngaphandle usiyabuka ke ngaphakathi ke manje ngwenya uyabona ke mawusula ngaphakathi nasi ke isimo esikhona lana ka awuyazikite la sanibona bafowethu ninjani nasi ke isimo esikhona kuseThekwini njalo la ingxenye yeThekwini kuseThekwini la iTheku leli our beautiful city madoda into yenza kanjani ngawe ngani yami siyaphila njani nakho ke la eThekwini kuseThekwini la uyabona ngoba bebeklina ngale yana nje bebeklina okuncane bekuncane lokhuya ngoba phela kusemgwaqweni nje bekususwa nje ngaphambili uyabona ukuthi kwenzeka nani la eThekwini nansi into eyenzeka yangampela the true reflection of iTheku yilokhu la sikhona hayi lento le oyibona lapha amakhona amabili engathi ukukliniwe ekwaze kwakuhle lapha kuhle kula muzi lo benze kahle so baholi beTheku baba meya khawunda mfowethu ngampela aya kuhle kuyabheda ngampela ke la yabo manje wakhona into ebhedayo hayi kuyabheda la mfowethu ubheda lokho kwangampela angeke size sikwazi ukuphila ezweni elinje kuthiwa siseThekwini buka nje kunjani yabona nje lento ifuna uphayilota ophayilota ngiyacabanga bakhona kususwe yonke lento singakakhuluma ungena lapha kulekile ziyangungume lapha kodwa nje la hayi abasebenzi bakho bakwenzela phansi Nkabi yami abasebenzi bakwenzela phansi ngoba phela ikhona i-department okuyiyona yona eqondene nalesimo lesi akuyona into okuthiwa siyaliqala iTheku yo yabona ka ngiyazi ngibone into enje seThekwini ke akekho umuntu ongahlangene nento kuseThekwini la siyabonga nje Nkabi yami ukuthi nisikhombisa into yangampela ukuthi eThekwini kwenzakalani khona abantu bezoyibona lento esisho ukuthi hayi ngoba sidlala ngabantu cha hayi ngoba sibasukela hayi ungazophawula nje nawe lo doti kanti lo doti kwenzekalani ngalo doti mama sondela mama hayi khula sanibona mama yebo njani siyaphila kunjani siyaphila kwenzakalani lana awutshela umuntu ongazi nomuntu ophethe othi ukuthi akazayibone le ndawo yini kwenzakalani lana hayi kunodoti nje ngingcolile la kakhulu sawufika ukhona ke kona ungcolile masingajabula mase kubekho umuntu osisiza ukuthi asisusele wona ngoba la sihlala nanabantwana hlala nezingane kunezingane imndeni ehlala la yebo wena ufike nini la ngifike la ngo 2018 2018
lesimo sasivile sinje Sasivele sinje sesiqasha abafana basisusela ubuye ube khona ngoba kusho ukuthi abanayo indawo yokulahla udoti. Singajabula uma senisibekele mhlawumbe into yokubeka ukulahla udoti. odustbin laba bakhulu Yebo, like le nqola lezi ezinkulu. ngiyayibona yes leze fike ezithathwe mhlambe ngolesihlanu Yebo, yes siyabonga kakhulu ma siyabonga naye. hayi ke uyizwela akuthina esishoyo isolution ikhona ukuthi kususe lo doti bese kubekwa lemgqomo emikhulu ingalekelela kakhulu ukuthi lesimo singami nesimo esinjengalesi ayikho le yabona ke le is a no, is a big no maqhawa kethi awusathu sibeke Siyabonana mnumzane. mfowethu siyabonana uthini usebenzela la uhleli la uhamba la kwenzakalani Hayi ngihleli khona la impela nje. Ngihleli khona la ngiyumhlali nje omdala wala kule ndawo. Sinayo nje lenkinga le yokclean ukuthi siyazama akuklineki ngenxa yokuthi kule insizwa esingenazo. Ukuba kuthiwa mhlawumbe khona ke indlela komasipala ngabe bayasilekelela ngezinto zokusiza sesibacelile wona siphindelela nathi kungenzeki. Okunye ke bakuchazeke ukuthi uma besiza phela ufuna kube khona la bezoclaima khona manje mabesiza thina sila kule ndawo nje abakwazi claima ndawo. bafuna uklema ini kanti Bachaza phela ukuthi noma beclean izitolo la kune tax abayithathayo bewumasipala abakwazi uvela bazocleana nje kungekho abazoclaim. oyibeka kahle qhawe Oh shoot time njengoba de bechazile uma bathe ngolesine bengafika kodwa ngaphakathi ngeke bekwazi ukungena ngesizathu sokuthi bona bahlangene nebhilidi basebenza ngaphandle eThekwini kumasipala cha sacela ukuthi listike esiqoqela udoti kwathiwa abazofika ngolesine besibalindele izolo abazange befike njengoba ulesihlanu namhlanje baba. kubonga mina bafowethu ngicabanga ukuthi ke umuntu uyizwele kusho ukuthi ke umdonsiswane insuku ayike uphuma kwentombe emgonqweni uthi omunye indawo eyami omunye uthi akuseyami indawo mina ngazi ukuthi obakuseThekwini ayikho into engahlula iTheku lento lena akuphele ngisho ama-hour u5 kwenziwa lento isuke la bese siqala phansi ipheje elisha nifakelwe insizwa okuhamba imiqomo kube oplastic mase sibuya la sesikhuluma udaba olulodwa ke manje ukuthi bafowethu fakani izinto la sivimbane singachami kule ndawo yabo singangcolisi indawo ehleli kuyona yabo ngoba le ndawo ehleli kuyona ukuthi sizodlala isikhathi esinganani asazi kodwa kufanele ukuthi ke indawo mahleli kuyona siyiclean kodwa manje wenza kanjani ke endaweni enjengalena